Malo mula mai malo apito ko tom fia ke tuk mai pe fa feta ke otua ko hinga ko no om ki tau te au sia ai hawa ko ni pe ko hai ha loto e tai fia ko hinga ko ofa ai otua o fai ma e tau mo ui pe tau to au sia mai ai fia ko ni nei kai ke u Fakau'au ke Ulu'ave ka koe ake pene hoku loto ke Ulu'ave. He kwange koe lau koe taimpe koe o kou manatu'i ai ke o atu ha Fakamaama mo ha vai pa ko loto peo ke vai pa mo fa more pe ka pa huala to mo ai polo karama mo to ke o mai pe o play he taimpe mo ata ai ka o kou fu o fie ma o pito ke tala no he me a koe ni na tau lue mai foki I he scammers pe tau ha wai pe mo whakaamu ke puke tau whakau'au he ha mai ni ke tai nimi pau lai via tu ane afi fekau'aki ke tau taki ta ngau e malo rani o ha me ake ma wai ha o mo ui ta te ko sa ia I he tala noa he a koe ni pau pa lava leva ke usio totonu ke talanoa ke fekau'aki pa mo mahuinga o mateuteu ko tala noa ni I he tafa'aki fkpa'anga pea ka paureva he ikai te ke mahuinga ia I tala noa koe ni pea ko pehe au ia lea whaiteria pea au tu ke u kore whamoremore ke u hufanga tu pehe ngahi tala whakatapo I he ope tu ke u ngawe aki mo a kau ngawe aka ngahi lea whaingofua koe u hinga ke si mahino ke tau kainga koe u hinga pe o kou loto aki ke u foki mai o lea whakatonga koe hinga koe hala Fanongo na u fowai pe tupu me ku tae mahino ne lavai ke hoko ai ha apisia he mahino pe ka moutolu ne umari pea malolo ai hok mari stone pea oska pauto e mari palangi ose ta me hongo fulu pau pe whaamu ke ai hataha ke uwhi au muia ko la lai whanau pea kai kehne te hanga ikio o mai toko taha ko uhinga ke whi au moa sai I he taimi ta tau be he hala Fanongo whaingata na u whau mai ai e ku tae mahino pea koe uhinga ia o kou whakaamu ai ke talanoa te hawhawhini koe mea koe te talanoa tu osi ila he toko lahi kau koe kai ke whai ia he toko lahi o ko osi awea pe e tau tolo pea tau mahino I pe ka oku I kai ke fu loloto aia te whakaloloto ate he fo I video koe ni aia koe ku uhinga tu kai ngā tonga whamoremore pe he ki video atu koe ni ka koe hange koe lau koe o whape pea ne hanga langa ai loto ke vahe pea koe ku vahe I he mateuteu fkpa'anga he koe tā ke kina mai eni me he lavea au ku loto o ko feel like oku ikai I didn't work hard ke u lava ke u hanga o educate ho tau kainga tonga I he ngahi mea la pea oku lava leva ke u lave e ki whina motua mauralo koe ni I ngaue I malae koe ni oku fu u fie ma o ke whai ha Fale I moa Fakamaama ala o fekau'aki pea moe malae o e lavai ke mahino I e tonga ke ne whai uni I hono palani I hono ki famili ki ngau e mai pa'anga ki aki nau tolu pe au ku hu mai I he tawhaaki ke heke hu mai ke sai e te whakau'au hu mai ke palani e te mo ui hu mai I he whinga I ke ai e te palani ke kaha u whia mao ke mateuteu mo na panga mari e ngai whetu ko ia he oku tupu e whaihala pea tupu e kaka ko I kai keha ke te whakakau'au I e te mea pea koe uhinga ia e ku whaalave koe ki ai oku tupu e ne whakatupu ia te kita
fefine mo tangata Tonga. Koe tupu e te whakakau i ai whenga ki he pa'anga whawe taha, koe hana uhinga. Koe ono uhinga he okua. Kono uhinga he kuwawea pa huai e whaihala, huai e kai pa'anga, huai e fie tu maari e mo ma'u mai pa'anga kakai pa te fie whakamatala maari e pea alu ta e laiseni pea alu e te whainga ni ihi ku ange koe ni mapue atu pe koe fu kainga koe mapue hake fu whaai koe mapue tā lolo katoa ki hea. More pa'anga, sai. Te utala noa le vai me a koe ni. Koe te upehe, koe foundation hea, oe o ho palani, ko ho whenga e ke whakakau i aho no malu'i, malu'i, sai. Te utala noa ke ulaki, me au whai kia e tokanga, e tonga, ai kakai. Malu'i nau mea rere. Malu'i hanau api. Malu'i e nau health, vai ngahi palani ki ai, Koe me au kou tala noa to koe kia he whiawhini sai au pita peia. Ka wai me au toi mahuinga. Koe malu'i e te income, Koe haho o inga senta. He oku iai ai value ia i mu iai. Sai, tau sionge ke value e me alere, sai koe uhinga hono ai insiua me arere kai hataha ha o fepaki a whainga Faka'uta maki pea mau e me arere ho mai rewa ai fo i ai malu i ko ia oha whakatoka rere i o koe kia ha o me a more a koe ha more e te fo i tautu peo fia koe te ha me a whai he ko ngau e kia i ai malu i ai insiua sai tau sio ke whare o are peku vela koe whaka o noa ka pauna i kai ke insiua koe uhinga i te uloto ke utala noa he whiawhini ke uhanga tala ato sai katoa me a koia ka aku whaka noa ia be ki tau tolo ko tala noa ni koe mala eni o ko utapalani i ai ngahi famili he ki mua ke uhanga ai hanau investment o ko ulaki ke uhanga o Fakamaama ala ka nau tolo o koe palani ai kautaha ko ngau ki ai kua pau ke build up hake ai Fale o whakafinance o aloha ke me foundation ka pau te tau whenga ke build ha Fale ka pau he ke okulau pe kia tohi tapu ko pau ke langa ke i he maka ko pau ke relay e foundation a me a koe whakatu hake ai hoka hake ai Fale he koe ni koe tō mai koe a matangi moi ha o ko kai ke mangau ia o kai ke mangau ia o koe wena talatu koe ai malu i koe e te income he koe ni let's say koe o matu'a ko ena income oku ni mafe toluafe fin motua whakataha i ko ia waluafe mo whanore ri mai keni koe waluafe ko ia koe hoko koe malolo koe ai tangata eiki okuha puria pe tangata eiki puria ai mani mafe ko ia aia koe ku uhinga oku uia e kakai ni ihi koe malu i ki he mate koe uhinga ke mate o lava fai ke putu o lava fai ke o koe uhinga asinta koe uhinga asinta ke more ai sino tau mo ia o pito more ai tota koe ni ka koe more koe ai fo ini mafe koe ni vahia koe ni income o mai ki he family tau sio koe expenses he family o ku whiunga pia moe ha, moe ni mafe, koe tae api, tā pia moe ngahi me arere, ai pa moe ngahi palani, totongiako, moe hafua, ai me akai ke te pire, utu moe lolo ke me arere, tā moe no, moe me hai alaka ni mafe. Koe tau ai pen ke tau fika whaingofua ke mahino i kai ke mo mahino i mai. Sai, koe ne osi koe ia, sai, koe more koe, o kua, koe hai au ngoi ai whine motua. I kai
koe tangia, koe ke tangia he mole ai mea. Koe tangia koe ha. Kai ke maa opo e palania. Koe tānoa tu koe ni mahalo koe mate ni mahalo e toko ni mai weekend. Pa oko teu ke utili pato. Ai ngai sieke. Oku alu pehe 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ni mamano, hiva mano, ngahi amount pehe. Pa koe uhinga e koe, koe uhinga te ki ai ke ki i whaiange haki i siofi ai foundation, oho famili. Mantu koe uhinga i whakalanga tala noa koe ni, koe hoko mai koe mo ua ai Tonga, more ene paanga. Ka pau na ake more ho paanga ho o totongi ai malu i pehe, a hoko mai ha mate, ai breadwinner, pe harewa. Koe mele pene whai. Koe whaka'uwhae ai ha. Ai whanki i whanau. Koe whaka'uwhae, koe lifestyle, koe na lele ai. Ko haiten totonge umo ua me arere. Ko haiten totonge api, more me arere. Devastating. Pe harewa. Koe uhinga ia koe a Sinita. Moutoka ngā i oua saipe ai ke whika ulu'aki foundation. Oi ha, I hono replace a ete income. Ai o matu'a. Pa koe ku uhinga ni sai o ku ai toi me e whi mao ki he investment ni pa ke ai ha account ni ke ha ke emergency ke uhinga ke ha more e te vahe o ku te lay off me ngawe o ku toki kamata te kumi ngawe pa koe kumi ko ia mahalo e mahina tolu pa tok maa ngawe sai koe account ni ko ia ten hanga ia replace mai o kou tokanga pe he mea koe whairea koe mateuteu. He koe mateuteu o ku suka ia ki he area ko toa pe o e life. Ka mateuteu he tawhaaki koe, tawhaaki whakalotu. Tau mateuteu he tawhaaki koe, teuteu he tau sino, ke hake mo uilelei. Tawhaaki area o atamai, ulu'ave ke he ako. Koe mateuteu ka inga. Koe mea ia o ku mahuinga. Pa koe uhinga ia o uhinga tu sai. Ko ngā ulu'aki ia mateuteu. Mo langa ho tau Fale i he mateuteu ke ha koe foundation, koe ha ko hono replace. Koe ai ete malu'i. Pa koe malu'i mo ui, malu'i Fale, malu'i me arere, malu'i ki he sino, koe mea kehe. Katoa i kuhanga o fua tau katoa ia mahuinga tahape ai hono replace ete income. Sai. Ko ngā ulu'aki ia. Ko ofa pe ke mahino atu e whakamatala. Kai ke, ka paureo kai ke mahino tā mai ko whika walu noa walu, tolu walu ua hiwa o tā whitu. Tuke utala noa atu ki he mea koe malui. Ke whakamaa ala mo Fakamaama ho tau kāinga. Koe malu I koe pe koe life insurance o ku kalasi atu e whiha. Pa koe whakao noa ha laka atu ha taha o ngutu maaria pe ake tō ai. Pa koe piki ke toi whai koe mea koe ni tuke uta ka mea tuke uta ko whakaamu ke tā mai ko ngā kauhanga o whakamatalai. Ka te whakamatalai atu pen. Ka he I kai ke tatau mo aku whakamatalai atu ki ho for I situation. Ke pe whakamatala atu koe ni. Ka te whakamatalai koe he ku ai koe ki he siana mo e whiwhine mo e famili. Tatau pe ai mea koe ai ngahi solution ki ai. Ki ai koe o kuke o mai sai. Koe mea koe te whakamahino atu ki he Tonga kotoa. Koe ngahi kalasi ke. Pa koe whaahinga ia ua tu pe o pā atu pe he kalasi. Ko tala noa ini. Now, I don't know pe na mention atu ki mua. Tā noa mo e whine motu. Pa pau ke se okay si o mai a koe na. Nā tā tala noa pa ke o mai ho policy pe a mo mari. O kumo to tongi ai mei ova he tahawhe tupu mei wāwhe I he mahina. Ko hana uhinga. Koe ku kore atu ke ai e palani ke
kehe ke Fakamaama vai. He kono ai whakataha koe ai investment ni pia moi palani koe malu I mo ui ai kui koe life insurance. O te talatu pe tainimi. Ka ai hataha te talatu o ku ai ho investment ni I he whakataha mo policy pia kou kore atu. Hola me ai. Hola me ai. Oua na ake pakapau o ku mea talange ke he toko taha kona ne talatu ta I mai ka te awe paweta kauhanga whakahino I atu ia. O ku ikai ko haku pehe koe ni ia ko pehe e au ko whia pure atu. Ka koe ofa mo o ni en. He kua ilo ai mingi I mea ko toko toa pe. Ia mara e ko ia. Kono uhinga ia e ku loto ke vahe atu atik motulu ka inga tonga. Kai ha ne hanga talatu o whakatahai. Hola me ai. Hola me ai pakapai toi viri atu talangi ai ange ke whika ke mo tā mai. Tā mai mo koe ko ngā ka Fanongo ke mea koe te talaki ai. Mo tā mai ka te au ko kore atu. Mo tā mai ka te au ko whika balu noa balu tolu balua I rao tā whitu. Koe ku whenga ia ke ha. Ke whenga I ke tau I ai totonu kia te koe. Sai. Ko ne osi koe he tena hola na tō mamao. Ko o tala tu pe koe hingoa U kautaha. Ai kautaha koe ne o ko iai. Osi lo e nau tolu ai ha. Ai whai he kautaha koe ni ai 100% right. Koe anga koe hon kau pisnisi. Ko e te hanga o sell ha mea. Te sell e mea koe o ku te loto ke te mau. O ua te hanga sell ha mea. Ai kok mau ai ho Kato. Ka ke mau e koe mea upsai. Koe ku uhinga atu eni. Ka ngutolu ko toko toa pe. O ku mouhanga o sell ate ai tala koe ha. Ko kore atu. Koe ki I Fale I ben ka moutolu. Mouhanga o sell e mea te mou loto ke mou ouna. Ke mou mau. Sai te utoi hanga o whakaikiki I hatai miange, he ko uhinga atu he ni ko uhinga o esi e tau taimi. Tu ke unofo taha pe, he o ku Fale mea ke tala noa aki. Ka o ko whakaamu pe ke moumana tu iani. Ka o ku nau hanga o mingle together, hola me ka kai ko ia. Tā mahe wawe tāka te au. Sai. Koe oku iai kalasi teu ai teu hanga o atula lahi pe. Oku iai kalasi. Koe kalasi a ko ia ko pau ke ha. Pau ke kehe feitu e te mate ai. Ka ke mate I ha feitu o ku I kai ke asia I ho contract. Peha, kai ke whani ko ia. Mose o hange ake ai. Pe o ku iai e ngahi mate kehe ko ia. Whia mau ke ilo ke ai. Eke mai ange pe o ku ke lau katoa ho contract I me he pesi ulaki o ke pesi whau moi. Hala. Ko hinga tu pe koe moa tu pe whakatau osi pa ke tui ai pe koe. Ke mea kou whakamatala mai. Ke he mea whakamatala mai mo mea o ku tohi. Koe written contract e whai ia ki ai. Koe ne ai hake pe o kai ke iai. Kai ke lava ia. Mōre ai he tau whainga maari. Man tu I koe poini o kou fia tala noa ki ai. Ke u whare I le rei po mo whakamā ala hoku kakai. Hoku kāinga ke ua na hau hataha o kakai. Sai, pa teu tā holo, teu tā ki riku tā ki whanga I he malae o I tā palani I ke ngaue mai paanga ke famili. Sai, koe ku uhinga tu eni. O ku iai e taimilahi o tala mai. Koe mau oskava mau tolu ia I he ngaue. Tu keu ki tof lalahi atu. O ku ikai ke ouna ai kava ko ia. He koe ha. Koe me aia ki hea. Ke api ngā aue. Pea o ku ha. Koe uhinga o ku maa ai. He o ku pantolo iai mai futoko fihafe. Toko fihangea tipeni mai api ngā aue. Pea ka pau te ke mahamahaki. He o ku ikai o ku osi mo lawe ki I fo I contract koe mea nau tolu. He o ku tu u katoa o ku ikai ke ouna. Ai ha.
ka o ko mari I he toko lai. O ka moi ai. Ka o sia me au ki ngawe. Ko whakanong no wat o kui kai ko me ai au. Whinga ke alu o tā o ai ha o mea pe a au ke ona. He ko hoko koi ha mea mo te ke alu hanga tonu ke kau taha ko ia. Te toki hanga o whakaauriri atu I ha aku video e ta ka kou tuku pe ke hoko atu I he ki I fo I taimi ko ni ke ha ko I ngā ke mahino ki he tonga ai mea koe o kune responsible for mo mea te ke hanga ona mo ha mea o totonu ke sio whakaluku fua ki ho famili pe mo lifestyle ko ho famili pa mo kahau ho famili o ku fu fie ma uia ke uhinga ke ha ke lava o ai pa koe whaunga koe mau o tu'a ke mau tolu o ku Fakamaama vahe ai in siwa nei he investment ni. Ko hana uhinga he koe in siwa mau ngawe aki ai term he koe ha koe taimi pe koe in siwa koe mea whakataimi he koe taimi koe mau ai ho mea rere pe whakatau ho mea rere pe matu'a ho me arere te ke full cover chai pe mo o whakatawa te koe me arere ko ia ka ha ko ke kipi ai pe I kai pe ko hinga ia koe ka inga tonga o ku ia e kalasi ke pe moe value ke moe reason behind I he palani ka toa pe ka ko whakaam ke Fakamaama whaki I he tau. Mo tolu koe na koe o ku mou kei tau wiki, o ku whai ki hoto tau. Ku pehe whangani, o ko ena panga sintaya mai mea, o ko mea o ku e whaainga mentality o ko usio, o ku whakaori au pito, o ku whanongo at ke talaman pehe. Ha we, ko hama ko mama whai koe koa, ko au yak mama ai au tola pe mea. I kai ke ilo he tonga ko e wawe fitu ko ia whai aki hoto tau ko te motu'a nge ko mama whange ia ko te kei si o mama ange o ku whai ki hoto aho whaere. Fakamaama o e whaingarea ko ina pehe o pore o ko ina I kai pe toki aloi tele lo niu o lere awhi holo hoko mo hoko mai ai mate o kua kai ke maawe koe mateuteu ia koe poini o ko uhinga te ki ai kainga. Ai ke mo ilo ai responsibility a mo tolu ki ho mo famili. He kono tā koe oi whaunga koe ke a o mateuteu ma opo. Hoko mai koe a wha, hoko mai ha palopalema, hoko mai ha o si tu'u ma upe koe. O kuha ke ala he 5 kilo, o ke ala he 4 kilo. He koe whetu koe o ku maa taha. Ai koe o ku pure protection pe. Ki he foi malu e te income. Sai, koe ne hau koe ia ana koe, let's say ka pa koe tau e wanoa. Ko ke mauhanga lewa o Fale I koe, mo whakahino koe, fekau'aki. He koe mea koe ne o ko si ilongoa ato ai. O ku pau ke mau kumi ai pa'anga o ku teka. Me ho o tā api, me ho o tā ko eke ato ane awhi. Ko whi wafe me ho o wahe, he koe na ku teka e wafe. O si e ku whika I kotoa e ai ha, ai tā, ai api. Ai tae me arere tae me. E ke atu ke hango mātua. Ko whi o puria me heni. Koe tarien. O koe ki whi mai tō ngā ke tāpe. You know? O ko whi mauia e au. I will call you back, eh? I'm busy right now. I will call you back. Okay. Kata ki whamormore. E whai pe lai vi fuk te whi. O ko saia beo ke whai pe mok ngāwe. E whai pe tau tānoa. Whai pe mok ngāwe. Pea ko ia re vaini. O ko uhi ngā tuki ai. Mateuteu. O ku ia e kalasi kehe. Na ake tāha mea o se tau e whia pa ke toki whaina au te mo o ni pea. Tā e ka neka kua vai topu.
mahino tae whakatau mala ko tō moi ko alo fkpa'anga ko ia he koe uhinga ni ka pau let's say ka pau koe fia ma'u pe ke insiwa pe fu itau e hango fulu koe fu itau e hango fulu ko o si fika ia tu ia ka koe ka hame hoko e tau hango fulu sai koe insiwa ia pa ka au ke tau hango fulu ku ke o si invest e taha kilo lia ke insiwa ma'u e mai rewa me pa'anga na e ke insiwa fa o ia he pea o si ai mea koe mateuteu mo nonga fia maria mo peace of mind koe uhinga ia ko uhinga tai ka inga tonga tau ki whakanongo he kau alo atari o telefoni ko ofa lahi at ki apina ofa pe hoko longo a ko a me e ke tuftau fa oa pakai hangai fia ma'u ai whakai ki tamai ke fika valu no valu tolu valua hiva o ta fitu o gulahi au pito ai kakai whakamoremore nu sila Australia tonga he ke lava e ke hanga right business ki ai o ku ke fai e whenga a koe loto pe ke lahi ngata peni Amerikani state ni manoa tu umou iai i no tu taki mai te utokoni atu whakamuri tuku ake e whakamatala mo fia tokoni kakau koe ki ke hawai kau wako i whakatonga koe ko pau ke koe kakai koe e fitu taki mai pau ke lawa nau laisen ka pau mo tō mātu o koe ke mo potare whaparangi ai hata hai whanau kore ke tā mai kau hanga set up o ko o si mau e mea katoa mau e mea katoa koe ku uhi ngāni o mai o ako ai peke whai o mō mea ua kai he ku whai atu he lau a whemo i kakai o ku te hanga toka ngai pea koe mea rewa ni hoko e toi sayang ka pau te ke toi toko ni at moha kakai o koe ko au pe te whai toko ni ko ha o lava hau ngai sivi i kai ko au koe ai ho ofisi ku o si ai tonga whakawa hano ofisi Alaska pea koe uhinga e kware lau pe he atu o ua te tau wawe pe ke fo i wawe ke ha ka ko hai tene hanga o carry on i atu puke a fufula ai mea na ate o silanga ke mo uia to famili pea tane ne ke hau e kau scammers o scam ho tau fo ata mai mo tau famili ko i kai ke tau mateuteu whakata mai mateuteu whakalau maari pea te mongo i o te ma ure vai ha tau atai na kakato fia kakato he kui ai ke hatai ha upoto ia kita ko ia pehe ki whakamata laka ko ofa lahi atu tau lotu peke lahi ke tokoni mai eki lava kene hanga o mi haivi o kulahi malohi o kulahi moha whenga ivi o kulahi keresi o kulahi tapua ke o kulahi ko uhinga ke inasi ai tonga ko tope tau lotua tau whonua ko uhinga ko ngahi teu Filipa mo ngahi mea o koko ia tau whonua kai ke te hawhitu ia ke tau hola ki ai tau hola peke tama ko pau ko ia ko tui te tau kaunga ngau e kotoa ia toko ni e tonga ko uhinga ke ilonga e tonga hawhitu pe e au ki ai ofalahi atu ko hinga sinta hingoa sinta Vaka'uta Ulu'ave regen malo apito